ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi ta ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong ka kinhon jong ki pulit ka Southwest Khasi Hills hapo ka jingelam jong Deputy Superintendent of Police Crime halin bakila penlong ye ka jing tokit ka babania abha bat ka jing twet ka bajor ha ka life way trik ubnai nailar arjar arpway kilayo kemno ya Mohibul Ali ubala arpo khandai snem karta halor ka jingkno ba udai ubadan kti ban rabor ye ka way ka hebrid ka badang khat lai snem karta Katkum ka jingetho jang Superintendent of Police ka Southwest Khasi Hills District uba BJ Lalu ki pulit jong ka Nong Helam Police Station kilayo pediang ye ke ejahar na uba Rufinus Hasha ha ka ba ula pentib ba ka persa jong u ka badang khat licenem karata kala jar ngai na la yeng ha ka arpu pratrik ubnai nailar arajar arpuway ha ka por ko ba prabaji AA Janme Shushu ba lalu ulia thoru ba Mohibul Ali udai unongnya akali uba shong basa hakasnong kanta para kabahap hapo ga gol para district jong ka jilla Assam hakabayade bat kani ka jingjia ki pulit kila register case hapo ka Nong Helam Police Station da ka pengat ya Mohibul Ali ha ka section 363 jong ki Indian Penal Code bat ka jingto kit persya ya Ali hadu menta kadang yat Shakman Saya halor betul ke jingjia ke bejah Nong Helam agak hundai terik. Kalau membahau arhau hundai terik jom August arhau way agak por kawai beji. Nila ayo ekawai ke FIR ni ba Rufinus Hasha. Pai lawan man pentit ba idon ita i kun persal ni bi lacak na yeng kumba frau beji janmet. Di mar tamu isla ayo kita ke kubur di nilai form the way ke team pada la head ke DSP crime jemi di nilai ayo ke keteng jong riu keteng Mohibul Ali boleh nak tanta pura gol para Assam di mar muntah hi nilai persang borok kidian nilai yo ke jingerap lagi BSF tu di lala ban search ban track ini riu armun te haga life way terik te kilawan ban serendo apo main sekolah nang bat ke tim jumi nang kan ade ban shaw ki nang te kat bolong haga ni hador ni ngila register ko ke case te mutak investigation kadang ya kman te min time bene ngila haban set ngila haban arrest yune bunna namar ba ini kena kat kun ngetip kat kum ka information badal ni idang day minor. So based on this, nila arrest unit na then investigation kanang ya cakap. Di tangkata hingi nong tangba kat kumbalong kumbaga shay nta kala pun nom day ru case of kidnapping na naman ba uklam darah bor nre yo lesi ini kena ila sya pendek di ila shibut yung ni beliau. Di tangkata